Hey, mina iza Shaka Chauke aka YouTube channel Shaka Chauke TV. Hi ba mandla hi vuyelele ka vanhu hinkwavo lava va nga subscriber. Hi le ka ndlela ya ku kongoma ka 1k subscribers. Ni kombela mi nyiketa 1k subscribers na mi ni ta kota ku fana tin'wana ta ti-channel hi ndlela yo fana yaleyo. Mr. Post u decide ku endla head on as per his statement with regards to the following reasons. Mi ta tsundzuka kahle ku ri Benny Mayengani a humesa hi Good Friday a ku sunguleni, and then Mr. Post ata a fika nyiketa Benny Mayengani sort of the challenges kumbe competition. It's a fact. Even then Benny Mayengani a huma ka Good Friday a ya ka December, and then swiya Mr. Post a loko a ta hambana na Tim Shirman kumbe na Dr. Joe Shirman a cinca date. Mr. Post a ya humesa hi December na yena a sungula ku humesa na Benny Mayengani, and then Benny Mayengani I remember ka album ya kona ya Benny Mayengani leyi a nga sungula ku cinca hi yona a nga humesi December a ku ri album ya Tiko Ra Ka Hina. I humesa hi September, I think lembe leri ya humi September album leya ya Tiko Ra Ka Hina before November, let me say before November. Even then Mr. Post sweswi a decide ku a humesa na Benny Mayengani ka n'hweti ya yi-1 kumbe ka October. So mi nga ti vutisa ku ri why Mr. Post a endla so. Mr. Post o kopela kumbe Mr. Post una reason na? Mo ni byela ti reason leti ti endla ku Mr. Post a va the way. Number 1, Mr. Post wa swi tiva ku ri ka game leyi u ngheni ka game leyi hikuva a kha a lwa na Benny Mayengani. The fact of the matter i ku Mr. Post u ngheni ka this game a langutisile henhla leyi. Loko a langutisile henhla a ku i mani loyi ni nga n'wi tlhotlhoraka le henhla kumbe loyi ni nga endlaku ku vanhu va ni tekela nhlokweni hi yena. Then he saw Benny Mayengani on top, then if a n'wi landza Benny Mayengani a n'wi challenger. As much as it was difficult for Mr. Post to be where he is today, but ku fika alo until Benny Mayengani a fika a recognize Mr. Post a swi tiva ku ri evuton'wini kumbe emisaveni kumbe ka music wa ka Gaza ku na competitor ku nga Mr. Post. So now loko Mr. Post a humesa ti-album ta yena a ri 1, Benny Mayengani a nga ri ku humeseni hi n'hweti yaleyo kumbe hi nkarhi walowo, competition yi va low, and na financially the financial gains ta Mr. Post ti boheka ku va low because ku va ku nga ri na competition as such. But loko Mr. Post a humesa album na Benny Mayengani kumbexana ka kusona that date Benny Mayengani a humesa ku hi tona, u kuma ngopfu attention because vaseketeri va Benny Mayengani va tele. They will want to go and look at what Mr. Post has done. Even then ku tlhela ku va na combination ya few fans from Mr. Post lava va nga ta va ri part ya ku streama, if ku streama, ya ku nyika attention ya ku posta if swi endla leyo fana na leyo. For an example, sweswi loko mo cheka ka Facebook na munhu wa ku fana na Tuvituvi, spokesperson xa Benny Mayengani, and then ku va na Soli Nukeri loyi a nga hala ka site ra Mr. Post. These two guys loko mo cheka va na ti-followers, they talk bad about Soli speaks bad about Benny Mayengani. That's a promotion, that's a free promotion, and you twisa ku n'wi destroy, but it's a free promotion. Tuvituvi u posta swiswa bad hi Mr. Post, that's a free promotion to Mr. Post as well. So but loko ku ri ku mi kuma ku a nga ri ti-date ta ku va humesa hi ku yelana kumbexana hi minkarhi ya 1 kumbe n'hweti ya 1, trust me na market a wu ta va ri le hansi. And sweswi ku ya hi mina these two guys Benny Mayengani na Mr. Post va ku endleni ka mali ngopfu through us, through our support, because he busy lo compare loko hi compare loko tlangeni ka tingoma ta yona ka online
loko va komberiwa u tlanga ti-clip ta yena aka YouTube hi ndlela yaleyo va benefita njhani Gagash kumbe ti-gig organizers hi xitalo va cheka trend ya munhu ku ri munhu lowani u le ku trendeni u fika kwihi, then they place you, they take you to the gig, same as Benny Mayengani sweswi u ta va a ri gigini a Coyotes kwele ka Gagash, same as Mr Post u ta va ri ka kwele ka Gagash mara i date yo hambana na Benny Mayengani. Why Gagash a endla tano? It's because already se ku na that wave aka social media, and mi swi tiva ku ri wa people of nowadays swilo swa hina swa ku tala hi swi endla ka social media hi ndlela yo fana leswo swa va benefitisa vo Mr Post, swa va benefitisa vo Benny Mayengani swa ku va kha wu endleka mhaka yo fana leyi hi ndlela yaleyo. So yo reason ya mina ya ku why Mr Post a decide ku va a endla head on na Benny Mayengani, a nga n'wi kopeli u endlela ku endla mali na ku kuma relevance aka vanhu va ka Gaza hi ndlela yo fana. Hambiswiritano ni kombela ku mi nga rivali ku subscribe aka channel ya Matimba channel